asifiwe. Turamburira Imana amaboko twese nabicaye. Ko bandi batazamuye no kubera iki? Imana ya Israheli bazimisha. Kubera ko hari impamvu zikomeye Imana yaturinze kongera guhura n'icyubahiro cy'Imana. Tubanje gushimira Imana yatubashishije kugera hano. Gutumirwa nyuma mukagira ibibazo nibisanzwe, ariko turashimira Imana yatuyoboye. Imana ya Israheli habwa icyubahiro. Turashimira abasangwa bose bavuye mu turere twa Umoja na hano Kayore ndetse na Gasarana, abantu bose bitabiriye igitaramo. Imana yo mwishire baheza umugisha. Ndabifuriza kugendererwa n'Imana mu buzima bwanyu mugoroba. Haleluya. Haleluya. Ndashimira ubuyobozi bw'ikiyumbe bwadutumiye muri iki kibanza, kwereye kuri perezida na komite bakorana. Imana yo mwishire baheza umugisha. Ndashimira n'abapasiteri bitanze bakaza mu gitaramo. Imana baheza umugisha. Abapasiteri benshi bazi ko gutarama igitaramo cyo bateguye cy'amateraniro ariko kudakura mu mwuka. Ariko turashimira Imana ko abapasiteri bakunze igitaramo cy'abayumbe bakabashigikira. Imana baheza umugisha. Amen. Ntabwo dutinda, turakurikiza amasaha kandi twiyegereje n'aya Fosi nabo. Imana baheza umugisha. Ndetse n'abaririmbyi mwaririmbiye Imana neza. Abaririmbyi mukoze igitangaza. Jewe nzavuga ngo umuntu muto utari umuririmbyi, utarwaye adashaje, ibintu bibiri: utarwaye adashaje Aho afite ingorane mu buzima kwera. Umuntu utarwaye udashaje, ibintu bibiri: taba umuririmbyi, taba umuvugabutumwa, taba umunyamasengesho, taba umupasitori, taba umudiyakoni, taba umucuranzi, afite ingorane. Afite ingorane bitinde bitebuke, azogira ibibazo muri iyi si ya none. Sinzi ahantu azakorera. Duheze data ubwiza. Haleluya. Muheze Imana icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Bwana asifiwe. Abatanze mu isezerano rya kera ngo bahagaze babanza bagashira abaririmbyi imbere. Yoshafati mu rugamba rukomeye yashize abaririmbyi imbere, bararirimba bamanura ubwiza bw'Imana, abazimu n'abadayimoni barahunga. Umuntu udashaje kandi utarwaye, ukiri muto, utari umuririmbyi, utari umuyumbe, ntaba umuvugabutumwa, ntaba umunyamasengesho, si umudiyakoni, si umupasitori, afite ingorane. Sinzi departement akoreramwo nimba ari yihe, sinyizi. Haleluya. Haleluya. Ndashimira abakristo twagendanye bitorero rya Karuvari, harimo n'inshuti zacu zidukunda duturanye. Imana ibaheze umugisha. Amen. Mbone za Karuvari zasiza imirimo yabo kugira ngo tubashe kuza kuvugira Imana muri uyu mugoroba. Umutima wambwiye, Bwana asifiwe. Haleluya. Umutima wambwiye ngo mbabwire teme ngufi cyane yoroheje ariko ibiye imbaraga ku buzima bwanyu. Haleluya. Haleluya. Teme itagoye, itarimo ibintu byinshi, ariko ibabera umugisha mwese. Haleluya. Amen. Mukomere kuba muri Yesu. Musindagira ibirenge byanyu, mufashe n'amaboko, mwongeremo akabaraga. Mubwire umutima ngo wa mutima we tora Imana. Ukunde Yesu. Nyatekereje ikintu gikomeye, umunezero w'Imana uramfata unkwira umubiri wose. Aho. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ntabwo dutinda. Nubundi ijambo ry'Imana ntiriza rikorera kuri tsindagira. Niryo rya mbere. Birigaramu ngo bageze kumutumira mu gihugu cya Romania. Ngo igihugu cyose gishubwoba kuko bari bazi imbaraga ziri muri Birigaramu. Ngo haba itegeko ry'ikubagahu, baravuga ngo bamuhe iminota 5 mu gihugu. Aratega indege, aragenda ngo yiture iminota 5 gusa, ngo bamambwira ngo ni iminota 5 uve kuri ubu butaka usubireyo. Ngo bafite ubwoba n'abaganga ngo bari bafite ubwoba ko bashobora guhomba. Bamuha iminota 5. Arururuka aravuga ngo Yesu yaravutse, arakura akora ibitangaza, arapfa, arazuka, bari mu ijuru tuzogenda. Ngo hakira ibihumbi n'ibihumbi. Abarwayi batimba ngo abantu barakira. Ijambo ry'Imana ntabwo tworitsindagira nk'ayo batsindagira umunyu ngo dutsindagire. Turavuga ijambo turasa ku ntego. Ariko tumaze turi. Haleluya. Haleluya.
babaye mu buryo bw'umwuka Etaritike. bari mu matorero Trobere, atandukanye vanda, vanda. indwara barwaye icya mbere Vanda. ni ukutishima Aho. bibiri zivuga ngo umutima wawe niwishima ngo nzaguha ibyo umutima wawe uko ushaka byose Eh. pasiwadi yo kwakira amateraniro no kumva ijambo ry'imana ni ukwishima hari abantu baza bazana amasiteresi mu ikanisa bakayasubizayo uwaje afite amasiteresi abanza yabwire ngo banza usubire inyuma wumve ijambo ry'imana ubwire siteresi yakugoye waraye udasinziriye abandi bararusha abandi bafite ingorane ubwire siteresi ngo kando siteresi kando nitumara twumva ijambo ry'imana niyo pasiwadi gusa yo gukemuka kw'ibibazo Aho. turasoma muri Yohana w'ubutumwa haleluya Amen. umuntu ufite bibiri ijambo ry'imana aradufasha turasoma muri Yohana w'ubutumwa igice cya mbere umurongo wa 18 Bibiri iravuga ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije amen umuntu ufite bibiri ijambo ry'Imana wahabonye igice cya mbere Yohana w'ubutumwa umurongo wa 18 Haleluya. Asifiwe. Amen. Tugire gutya n'abantu barushe. Haleluya. Tugire gutya tudatinze ntabwo tuhata abantu cyane. Imana ya Israeli habwe icubiro muri Amen. kibanza. Ubwami bw'Imana bugwire mu mitima yanyu. Kweli. Asifiwe. Amen. Bibiliya yavuze ngo nta muntu n'umwe wigeze uhishura Imana mu kabisho kayo. Ngo usibye umwana wayo w'ikinege ngo wari uri mu gituza cya se. Iki gice kiza kivuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo ngo yari Imana. Bwana asifiwe. Ngo mu bintu byose byaremwe ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Ndabakundisha gukunda Yesu kubw'umurimo yakoze. Ntabwo byari bikwiriye ko umwana w'umuntu yegerana n'Imana. Ntabwo byari bikwiriye ko dushobora no kuvuga izina ryayo. Ntabwo byari bikwiriye ko twohura n'Imana kubera kw'Imana no gukomera kw'Imana no gukiranuka kw'Imana. Ubu umuntu twavukanye n'intege nke zacu ngo tubashe kubanana n'Imana. Ariko ngo kubera Yesu Kristo ngo aramuhishura, aramudusingiriza, aramudupokeza. Ubu nyine Yesu umuntu wenyine yomwanga, ariko Yesu yagiye amuhishura, amwereka abagore, amwereka abagabo, amwereka abahungu n'abakobwa, aramanuka amuha abakene, amuha abatunzi, amuha abize n'abatarize, aramutanga mu bazungu no mu birabura, amuha abakomeye n'aboroheje. Yesu yahishuye Imana, iramudusingiriza. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana imaze kurema Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, ngo yaremye umwana w'umuntu imaze kurema ibintu byose ngo ari kwimurema nyuma, ngo ari kwimugira uw'agaciro gakomeye. Kandi ngo intego y'Imana cyane kurema umuntu ni intego imwe ikomeye, ngo kwari ukugira ngo umwana w'umuntu ngo Imana izihorana nayo, ni nko kumumara irungu. Imana irema ibiti, Imana irema amazi, irayapanga, irayagabanya mu zuzi nto no munini. Imana irema ibiguruka n'ibikururuka, Imana irema inyoni n'inyamaswa, Imana irema ibiti n'ibiva bikomeye. Imana ipamba ijuru, iriremera ibiyobora ijoro n'ibiyobora amanywa. Ariko ngo Imana igira umugambi ngo wo kurema umuntu. Aho. Kandi haleluya. Haleluya. Ngo Imana kumurema, ngo Imana yari ifite ubushobozi bwo kwita izina, ikazivuga ngo iyi ni intare, iyi ni ingamiya, iyi ni agasheri, aka ni agahongo. Aho. Ariko Imana ngo kubera agaciro, Imana ngo ibwira Adamu ngo wowe ari wowe wita izina. Adamu ngo akavuga ngo iyi ni ihongo, iyi ni ifumberi, iyi ni ishiha, iyi ni intare, iyi ni ingamiya, iyi ni indogobe. Imana ngo ikaba ivuga ngo uko niko naje. Yari kontekereza ngo kubera ikintu gikomeye Imana yari yakoze. Imana ngo yari yavuze ngo tumureme nk'ibi bintu bindi, ngo tumureme mu shusho yacu. Duheze datubwiza. Haleluya.
Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Imana ngo kubera iryo jambo tumureme mu shusho yacu ngo Imana itangira kugendana n'umuntu atangira gukora ubushake bw'Imana. Imana nayo neza ikabibona neza ihongo ni ihongo, ihene ni ihene, n'akavuyo k'ihene, intama n'ubwitonzi bwayo ikavuga ngo kubera ko ifite ubwitonzi bwinshi ni intama, kubera akavuyo k'ingurube kuja mu bucafu n'akavuyo guzira porogaramu kavuga ngo iyi ni ingurube. Ariko Imana yacu turabe agaciro. Satani takomeye kwambara agaciro ka turabe agaciro. Satani Imana ngo imushyira muri Edeni, ngo ipanga Edeni irayirema ishyiramo inzuzi n'imbuto n'ibintu byiza. Igikomeye ngo Imana ikazimugendera mu mafu ya Nimusi, kamubwira ngo wiriweho Adamu, wiriweho Adamu, ana kwa ana, uso kwa uso, apana mu nzozi, apana mwiyerekwa, apana gukeka. Buri mugoroba ngo ikamugenderera, buri mugoroba ngo ikamugenderera. Satani ngo agira ishari kuko ni umugome, ngo agira ishari, ngo amare kugira ishari ngo azana ikintu gikomeye mu isi, kupire generale. Haleluya, amen. Kupire generale, ikintu gikomeye gitandukanye umwana w'umuntu n'Imana, kubita umuvurira umuntu ngo yirukanwa muri Edeni. Amaze ngo Satani igira ngo yabishoboye, ngo ariko kubera ko Imana izimenye biri kure, ngo yari yarateguye agakiza ari we Yesu Kristo, imushira iruhande ngo iramutegura. Kubera impamvu imwe, Bwana asifiwe, haleluya, ngo kubera ubushobozi Imana yari izimwo Yesu, ngo kuko ashobora kugira amaraso y'ubuziranenge, ngo kandi n'umubiri wiwe ngo awubonamwo imbaraga zihema, ngo ziruta amahema yose abatambyi bahagaze bubaka, ngo irongera kandi, Bwana asifiwe, haleluya, nimubona ngo imbaraga z'ubutambyi, ubutambyi ngo butari buzuye rero, ngo ibibonamo ko Yesu ari wowe umutambyi ukwiriye, kuko abatambyi bavukaga kwa Lewi, ngo nabo umutambyi mukuru bujira agahera hahera cyane, ngo yamanzaga kwitambirira nawe ubwiwe, ngo yatitambiriraga, ngo yagendanaga umugozi ushweseho njunga n'akamamanga, ngo yagera hera cyane yanduye aticujije ibyaha, ngo akagamwo bagakurura itumbi, ngo Imana yitegereza Yesu. Haleluya, haleluya, ngo ibona afite amaraso y'ubuziranenge, ngo ibona afite umubiri ukomeye mwiza w'agaciro, ihema ritubatswe n'abantu ngo ari we mubiri wiwe, hariya bajombaguye imisumari barakubita, Bwana asifiwe, barakubita impumyi umusirikare, basirikare bamwishe, umwe yarakubise amaraso ngo aruta yabere kuvuga neza, ngo tonyangira mu ijisho gihumye, ngo ryari rigize igihe ngo rirahumuka. Petero wabona igitero ngo arwanisha umubiri, akatugutwi kurasimba, Yesu ngo arongera guhozaho agusubizaho, niwe wari ukwiriye wenyine gusa. Bwana asifiwe, amen. Niwe wari ukwiriye intare mu muryango wa Yuda. Kwezi Imana ubwiza, haleluya, haleluya, Bwana asifiwe, niwe wari ukwiriye intare mu muryango wa Yuda, ari ugomba kuza ari umutambyi kandi wari igitambo, kandi ngo yemera guca mu ihema riruta amahema yandi yaranzazwe. Turashima Yesu, mukubitira amashi Yesu, ariko ye musobanukirwa agaciro ka Yesu umurimo yakoze. Abanyagihugu, abatambyi, isi yose, amoko n'indimi n'imiryango ngo bari bararusha no kwikorera ibitambo, ariko ngo Yesu ngo arabaruhura. Haleluya, amen. Yesu ngo arabaruhura, n'abakundisha Yesu mu izina rya Yesu. Yesu ngo aruhura abakene, ngo bahagaze biruka inyuma y'inuma n'inyoni. Yesu ngo aruhura abatambyi, Yesu aruhura n'inka zamariza zaho zageze igihe zipfa. Yesu ngo aruhura intama n'ihene, Yesu ngo aritanga. Imana izokubaza agaciro wahaye amaraso y'umwana w'intama w'Imana, Imana izobikubaza hakika, kubera ko Imana Yesu ngo yabikoze gutyo,
ngo kugira ngo ahishure Imana. Imana yarayishuse mu izina rya Yesu. Taco Yesu atakoze. Taco Yesu atakoze. Haleluya. Haleluya. Mose mu isezerano rya kera Bibiri zimugereranya ko ari umufano wa Yesu wakijije abanyisiraheli bakura mu Giputa abakura mu buretwa. Aho. Ngo ageze mu butayu. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo yageze aje kubera kumenya imbaraga z'Imana. Ngo akaryama iminsi 40 n'amajoro 40 atarahindukira. Ngo hayasenga ku musozi. Ngo agatindana. Umunsi umwe ngo abwira Imana. Ngo Mana. Haleluya. Amen. Ngo ndashaka kukubona n'amaso ye. Mose inshuti y'Imana. Imana iramubwira ngo ntibizoshoboka. Uwo mbona wopfa. Imana iramubwira ngo kubera kuri inshuti yanjemo. Haleluya. Haleluya. Ni kuko Imana yovuga ngo Matiyasi ni inshuti yanje muri Kayori. Kavuga ngo Matiya kubera kuri inshuti yanje Matiya. Imana zibivuga n'ubu. Kakubwira ngo kubera ko Fidela ari inshuti yanje. Nzogukorera iki? Abarozi bahaguruke cyangwa bareke nzogikora. Haleluya. Haleluya. Nzogikora. Kuko Imana izikora. Kandi Imana bwiye yabivuze. Kugira ibintu birindwi izikora. Icyambere ngo izirishire ikimenyetso ariyo maraso yayo. Icyakabiri ngo iziriyubakira porotaye. Porotaye y'Imana. Imodoka zogonga, imbunda zikomeye zikarasa, tiwopfa. 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 Cyangwa ituma yavuze ngo zotanga ingabo zinshi ku bwande. Ndio. Ku bwanje. Nara bakari. Mame kabra negari. Hari abantu Imana yemeye irabizera. Aho. Ibavugaho amagambo. Ntawo barwanya, ntawo bica, uzopima azovunika. Ugashona agavunika. Uzopima azovunika. Iryo naryo ni itangazo mu izina rya Yesu. Abantu benshi Imana yavuze amasezerano akomeye bari mu kubabayika. Bakababayika. Rirarizwa porotaye y'Imana. Porotaye y'Imana. Nta kintu cora Imana. Nta kintu cora Imana. Habe nubwo Satani ubwayo n'amahembe yayo yozuka ntiyorishobora. Rirarizwa. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Prima Tasime. bela riarsa. Kabra negari de. Arte. Esokme. Jinova. Lavanda. Neroka. Reka babwire ikintu kimwe mutaratahura. Aho. Nimuzoza mubona murateranya muri abantu barenga 10, barenga 5. Aho. Muza muhakisha ko muharibishije ibikorwa byose bya Satani, munayitangarize. Icyakabiri murame ibintu byari byarasenyutse bizongera biye bishima. Ntabwo twohura gusa k'abantu baje kwifotoza kuri Saga Plage. Kwifotoza kuri Saga Plage. Tibikunda. Tugomba kwangiriza. Twihambire ubuzima. Tukongera tukarama. Abashitse tege kubera intambara. Ande la ricambra nella ritazione tro. Genazinabre. Tuba baririmbyi bagomba kuba benshi. Mukaririmbya mugakabza. Muzamukabya. Abarozi nabo barakabije n'abasambanyi barakabije. Abajura nabo barakabije. Mukabse. Mukabse. Habe n'ubukristo budakabije sibwo. Ubukristo bukabse. Aho. Mukabse. Melambo. Na. Tuzamurira Imana amaboko abatamerewe nabi. Abadafite ingorane mu izina rya Yesu. Ayi mukada. Bwana sifiwe. Haleluya. Ikintu kiri mukumbabaza ni kimwe. Nuko abantu bafite impano zikomeye. Aho. Bari mu kwirata ubwabo. Izo ngorane Bibiri ivuga ngo nugikora kubera wewe. Kandi ingororano mu ijuru abazimu ntibo guhunga uzoba nkinga uzoguma gusumena ko umuntu wawe wifotoza mu baturage uzoshira imbaraga. Habe n'Imana tizoguhemba, habe n'ubwo wobira izuya. Umuntu akagira impano akavuga ngo kubera ngo impano ngo nibyanje. Kwa nyoko Rome never.
uyu ni umurimo w'Imana n'ibintu by'Imana aho muzamubitinya bikomeze nugira amahirwe ukagira impano uzuyikoresha numara uvuge ngo ndi umukozi utagira akamaro ndi umukozi utagira akamaro aho niko Bibiliya izivuga turabakozi b'imburamba warayiguze warayibyaye hey ngo ni yacu never mu izina rya Yesu turashamburiye amapepo n'abadayimoni nimuzoza mukura ibiheko cyane mugashambura ibiheko cyane muzamuvuga ngo ni kubw'icubahiro cike shima nimusenga abarwayi bagakira muzamuvuga ngo ni kubw'icubahiro shima maranga we era kambura na meditation la 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 Imana ikeneye ko tuyikorera mu gihe cyacu aho kuko iminsi yacu kirahita yihuta Kweli. kandi Ikomeze impano kubakora. y'Imana yaduhaye Imana izoyitubaza uko twayikoresheje nuko twayikoresheje hey hari abantu bacukuye impano zabo barazihamba aho barazihamba Iriya. Imana izokubaza itaranto wahawe uko wayikoresheje aho ijuru hari Imana ihawe icyubahiro kweli haleluya haleluya tunaharibu tunavunja tunateketeza na tunaharibu na tunajenga katika jina la Yesu tuweze Imana giza amen haleluya tumikia Mungu wako ndio ukingali hai ai la ukoresha imbaraga n'ubwenge n'umutima ukunze n'umuhate Bibiliya ivuga ngo havumwe umuntu ukora umurimo w'Imana ukora umurimo w'Imana agonona aho kwa uregevu mushiremwe akabaraga mu izina no kuko Imana kugira ngo ibashe kutwigarurira Yesu yakoresheje imbaraga Yesu ntiyakoresheje imbaraga yakoresheje imbaraga mu bayuda mu batamzi muri Gesitemani yakoresheje imbaraga kugira ngo gushikire yakoresheje imbaraga ku musaraba yakoresheje imbaraga ikuzimu yakoresheje imbaraga neroka asikari wa Kirumi wale asikari wa Kirumi abarizi ngo bari batuye abasirikare b'Abaroma ngo bazi kurinda neza kandi ngo bari bababwiye ngo mube maso cyane ngo abigishwa bataza kumwiba ngo mube maso cyane abigishwa batamwiba bakamujana ejo bakagenda babesha abaturage hano ariko ngo Yesu Bibiliya ivuga ngo marayika ava mu ijuru ngo hindurandura ibuye agigizayo imbaraga zizura Yesu Kristo aragenda aja iriye muri mwe harimo imbaraga zijya zazuye Yesu ntizigeze zija kure ryabuye Dawudi yakoresheje ibuye ry'umuhumetso ryayobowe n'umwuka w'Imana ryica Goliyati rirabitse hano ahagutya hano mu materaniro rirahari ntigigeze rija kure imbaraga zazuye Yesu zibarimwo ufite imbaraga z'umuriro zotwikisi ikagurumira zigeze zigenda Yesu yamaze isiga aravuga ngo nimeushinda ulimwenguni arazidusingiriza ifunguzo yaraziduhaye uko wo kwicura udafite icyaha wo fungura bigakunda iyo usenze wiyorosha ikirengeti bizabikunda iyo ufukamye bizabikunda imvura yaguye waburaye uzufungura bigakunda Yesu Kristo imbaraga zamuzuye zibarimwo haleluya haleluya nguhereye kera kose ngo nta muntu n'umwe wabonetse ubasha kugaragaza Imana ngo ariko Yesu Kristo umwana w'ikinege ngo wahoze mu gituza cyase ngo niwe wenyine wabashije kugira gute kumuhishura yaramuduhishuriye aramuduha buri muntu wese aramufite kandi ufite uwo mwana afite ubugingo utamufite ubu nyine dufite abantu bapfushije abana n'umwuka w'Imana na Yesu abantu batakigira uwo mwana nimba wageze uryama ukabona uramufite ntukimufite waramupfushije Bibiliya yavuze ngo udafite uwo mwana nta bugingo ariko ngo ufite uwo mwana afite ubugingo haleluya ufite uwo mwana afite ubugingo dufite abantu benshi babaye imfusha nta n'ikiriyo kizokorwa
kubera ko bapfushije Yesu baramutakaza mu buzima bwabo kubera ingeso mbi no kudaha agaciro k'umurimo Imana yakoze. Ukaguma ukisubiza mu byaha ukiyongera ibindi ukabinyweraho ameza. Pasaka ntiyo gukanga, Noel ntizi gukanga, abavuga butumwa bakomeye ntibo gukanga, abaririmbyi bakuririmbira hejuru ntibo gukanga. Imiravyo ubwoba nyama y'ubwoba warayimisi kubera ko watakaje iki umwana. Iyo umuntu afite umwana ndagira ngo ntiyosimba umukukuba ntiyopfa kwidengeza gusa ngo karaguruka. Iyo umuntu afite umwana azayibungenga, mwibungenge muri iyi si yuzuye abazimu n'abadayimoni, mwibungenge mu kuvuga, mwibungenge mu gukora, habe no gutekereza. Nushake wibungenge. Ufite uwo mwana afite ubugenge kweli, utamufite kera yamaze gucirwa hiteka. Haleluya! Hari abantu kera mu ijuru bahaye carte rouge bavuye mu kibuga papa tibagiheruka mu kibuga bavuyemo. Babahaye inshingano ko barakora imirimo ariko bahawe carte rouge mu buryo bw'umwuka, bari inyuma y'ikibuga. Kizoba kubwira cyambere bagira critique irenze. Critique we mwizina rya Yesu turayikemeye. kweli, Critique jambo ryawe. critique. Bwana asifiwe. Haleluya. Critique ndende. Bwana asifiwe. Haleluya. Ikizarwa n'umwuka, ikizarwa n'umubiri. Nguko tudashobora kumenya gusobanura umuyaga uva ikusi uje kasikasi, niko utazokora amanalize y'umuka ngo uyamenye. Ikindi cya kabiri nguko tudashobora kumenya amagufi kuko azateranyirizwa mu nda y'umugore, umwana akavuka afite amaso abiri n'amazuru n'amaguru n'inzara. Uko udashobora kubimenya wewe n'abajenekologe ntibabizi, uko udashobora kumenya ngo niko abanalize badashobora kumenya uko umwuka ugiye ntibo bimenya. Meraka. Tukuze Bwana. Haleluya. Ese mwamerewe nabi? Oya. Tugiye kwitahira birarangiye. Abanalize maremare ngo twebwe base parke ngo suku twahoze tugira ngo suku twambye ngo nuko bikomba kugira byararangiye ibintu byose biriya yarabivuze yarabimaze. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu yaraje mu isi irimo indyarya n'abafarisayo n'abantu b'amatwi mabi. Yesu yasanze abantu b'amatwi mabi n'ubu baracyariho abasiga. N'ubu hari abantu bari mu kwihanukira cyane, abandi bagakorogana n'abantu. Yesu yasanze w'indyarya, asanga abantu b'amatwi mabi batazabumva icyo Imana ishaka, batazamenya gukora ubushake bw'Imana. Yabasanzeho abasigaho, azogaruka abasangeho kandi anabasigeho. Ntibakakuvune, ntibakaza banakurakaza. Abantu b'amatwi mabi Yesu yabasizeho abasanga, azogaruka abasange. Ariko Bwana asifiwe. Haleluya. Ariko Imana yakuremye ikakurema, Imana yakuremye ikagutindaho. Wamara ukazaba wicara ngo jewe ngo sinzi ngo abandi uzure ushima, nuzoze buri cyo ushima, uzuvuga gusa ko Imana yakuremye ikaguha amaso tuba impumyi ngana zo ntacaha zakoze. Muzamugira ngo wavuze ariko imbwa cyaha yakoze muzamushima. Kwa nini tushindwe na viumbe vidogo kumshukuru Mungu? Abantu batagira amashimwe baza barya ibico basenga bakabura ico babwira Imana, bakarya bakanywa bageza niyinga bakabura n'ituro ryo gushima ngo bature gusa bavuge ngo Mana ikicumweru warakoze. Abandi benshi bari muri koma bafite ubushobozi byananiranye, bari muri bomboni bakomeye, wowe uri muzima wamaruka bamuvuga ngo jewe ngo dossier yagiye imbere ngo kandi n'abana ntibameze neza ngo habe n'ubukene ngo habe n'iki, ukama wijima ugacurura ukarwara ukaburira Imana amashimwe. Kwa nini mushindwe na viumbe vidogo? Inyoni ngo tizigira ikigega, tizazihinga tizazibiba, ngo ariko buri gitondo sizere saa 11 zibaze yaduvuga ngo kwane ngo ushimwe Mana, ushimwe Mana, ushimwe Mana. Ta kigega, ta murima, ta konte, inyoni zazuzuka kare kare
gushima imana izibyukije. Wowe uzubyuka n'ubucuku ukamuguruka mu mirimo gusa, nicyo kiza kubwira ko udakunda imana. Ijoro ryose abazimu n'abadayimoni bagasara, ukabyuka ukamunanirwa gushima imana mu masengesho ukamuguruka gusa, wataha ukamusubira ukaryama nk'uko umuntu wapfuye. Niyinga naho ni ugukurura no gusindagiza, abantu bakavuga pasiteri bakavuga baruha bakuma. aho Nta kintu giteye isoni nk'umuntu kuzorotwa n'inyoni kugeza amashimwe imbere y'Imana mu buzima bwawe. Imyaka yose wabayeho ukangana ukungana, ukazuburira Imana amashimwe mu buzima bwawe no mu mateka yawe, ukazuburira Imana amashimwe. Yesu amaze gukora imirimo yose irangiye, adusigira misiyo gusa. Yesu yadusigiye misiyo yo guhindura abantu kuba abigishwa biwe, kandi tiyavuze ngo mugende muvuge cyane, musirimbe cyane, muririmbe cyane. Yaravuze ngo mugende mwera imbuto zikwiriye abihanye, amaze abantu bakizwe. Kubera abantu nibabona imirimo yanyu. Bwana sifiwe. haleluya. Yesu yabwiye abafarisayo, arababwira mu abafarisayo mwe ngo muzobonesha no kuko mwanze kwinjira mwimira n'abandi bantu kwinjira hariya. Mwandyarya mwe n'abafarisayo ngo muzobonesha. Yarababwiye imirimo y'abafarisayo. Imirimo y'abafarisayo izikunda ngo igaragare hano abantu babona, ariko bari bonyine n'aba bandi ni ibihumbe, n'aba bandi nijoro baza baguruka, abandi bantu baryamye. Haba ku manywa ngo Bwana sifiwe pastor, ngo haleluya, ngo Yesu ashimwe, ngo mumeze gute, guko ni ukuri gutyo. Yesu indyarya wandyarya we. aho wandyarya we. Muzageza hehe? Muzageza he mwandyarya we? aho Indyarya ni igihumbi. Indyarya izigaragara hano ari nziza, hano imbere ari sinamakosa iryajije, sikuzagiza papa yarya hano hanze gutya, hano mu muhana muri quartier ngo yewe siku ngo bimeze gute papa, ngo ni ukuri. Yamara akamugira agatega imitego akazagira gutyo, yamara bahura ngo papa, ngo ni ukuri, ngo tuzobasura. Indyarya izisurana. Ariko Yesu yewe, hashimwe Yesu watsinze Satani. yego. Haleluya, hashimwe Yesu watsinze Satani akadusingiriza Imana. Ubu turyamanye Imana turayifite. Imana ni yacu. Umuntu wese utagira icyaha cyamubase, nushaka ari uzoza urimbira bazi kurimba no kwipodowa. Muza mwipodowa muvuge ngo Yesu yadusingirije Imana. Nta muntu woyitwaka, nta mwanzi wo turwanya, ubushituzi bo bukwaka, uzu yawe wo kuburanya bakagutsinda ari yogenda. Abana bari mu kugenda muhaye mubona, ariko Yesu ni Imana, nta muntu uzobikwaka. Nubutunzi ayimidiwe portatif bwo kugendana. Keretse wenyine bizo guturuka ukora icyaha, ntazahagarara ahantu habazimu n'abadayimoni. Abantu bagize ibicaniro bakagira ibigirwamana mu mitima yabo bakavyimika, ntawubamwo. Azahunga agahungana n'ibyiwe byose, azahungana Bibiliya, agahungana inyenyeri, agahungana umusaraba. Mwuka wera w'Imana timuteza agahinda. Mumenye icyo Yesu yakoze, waduhishuriye Imana. Nico gusa niyo teme turarangije. Mubiha agaciro, mubishiremo imbaraga mama, muze mubishiremo imbaraga. Apana kujenjebereka ngo twe tudushoboye kandi tutubashije. Mukomeza amaboko, mubyitaho, mubitekerezeho. Yesu wazuse akazura agakora ibisho yakoze iyo bwakabaga, adusingiriza Imana arayihishura. aho Nta mufarisayo, nta n'umutanzi wari waramuhishuye. Yesu yakoze ubushobozi bwe bwose, avicuya, ariko adusingiriza Imana. Haleluya, amen. mukomera amashi, mukomera amashi. Bo gutuka byinshi, bo kwita amazina, bo gufata uko bashatse, ariko Yesu ni Imana. Imana yadusingirije, Yesu ihabwa icyubahiro. amen. Nta bihe, nta n'intambara zo bikwaka. Umuntu aza yakwa Imana n'umwuka na Yesu iyo wenyine yimitse ibigirwamana akagira icyaha cyamubase. Nimba ugira icyaha cyakubase, urugamba, ishari, inzangano, zambuta 14 z'abanebwe bazabera. Pawulo yabwiye abagalatiya, aravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara: n'ubusambanyi, n'ubujura, n'ukwicana, n'uburozi, n'ishari, n'amacakubiri, imbuto za kamere.
mwari muzi ko abantu barimo kwera imbuto za kamere batabizi. Iyo umuntu agira amacakubiri muri korali, akagira amacakubiri mu itorero, akagira amacakubiri mu bwoko, uba wese imbuto imwe ya Satani y'abanyakamere. Kandi Bibiliya ivuga ngo umuntu wese ugengwa na kamere uwo si uw'Imana. Kweli. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose B'Imana. bagira n'imbuto bazabera, bagira nuko bazabagenda, habe n'amaso y'amaso tugendana hano, bagira nuko bazabareba, bagira uko bazabareba abakiriye Yesu n'Umwami n'Umukiza. Haleluya. Haleluya. Tugiye kurangiza, reka turangirize ku bintu 9 biranga abantu bafite Yesu Kristo mu bugingo bwabo. Ibintu 9 biranga umuntu ufite Yesu Kristo mu bugingo bwiwe. Icyambere, ngo ahorana kwihana muri we, ahorana kwihana muri we. Icyakabiri, Bwana sifiwe, Amen. ahorana kwihana muri we. Toba ya musalaba, toba ya musalaba ihora muri we. Iyo akoze icyaha agira umutima uzumucira urubanza, ari we mutima nama itubwira kugira gute? Kwihana, kwihana. Yohana Mubatizaji niwe muntu wenyine, Bwana sifiwe, Amen. Yesu yavuze ngo mubazawe n'abagore ngo nta muntu n'umwe ngo uzangana nawe. Nta muntu n'umwe uzangana na Yohana. Ngo kubera iki? Yohana niwe wenyine, niwe muhungu wavutse. Yohana Mubatiza ngo avukanye na se, nta wundi mwana bagira, ariko ngo akora misiyo yamuzanye arinda apfa atarashaka, nta mwuzukuru yasigiye se na nyina. Akora imisiyo neza. Bibiliya ivuga ngo ahagarara mu butayu, kuko ngo yari integuza ya Yesu. Aravuga ngo ndijwi ry'urangura mu butayu. Ngo abafarisayo n'abasadukayo n'abatamzi ngo bakora igurupe baramutuma, ngo bamutuma baramubwira ngo ese urinde, uko yageze avuga ngo ndijwi ry'urangura mu butayu, ngo nimutunganye inzira ziwe, ngo jewe ndijwi. Haleluya. Haleluya. Jewe ndijwi. Aho. Jewe ndijwi. Tigeze avuga izina ryiwe. Jewe ndijwi kandi imbaraga mfite. Ngo jewe ndabatisha amazi ariko arabatisha umuriro, kandi ngo uzoza hanyuma yanje ngo simfite n'ubushobozi bwo kubasha gufundura imishumi y'inkweto ziwe. Aravuga ngo ndijwi ry'urangurura ngo nimutunganye inzira ziwe muzigorore, nimutunganye mu mitima yanyu mwihana. Kwihana ni ikimenyetso kiza kigaragaza umuntu ufite Imana. Iyo wakoze icyaha, iyo wagize intege nke, bisaba kugenda gupfukama ukagarukira Yesu, ukaja munsi y'umusaraba ukihana, ukihana. Apana kwihana mu nzozi. Hari umuntu wese kutubwira, atubwira uko yagiye yinjiye mu cama ngo amare mu ikanisa amateraniro hano muri Kenya. Apana kuri ngo amare yamatubwira ngo ariko yireze mu nzozi, ngo abapasiteri ntimuze kumbwira ngo yireze mu nzozi. Nta muntu uzawirega mu nzozi, zijya ni inzozi gusa ariko ntiwireze. Abandi baje kwirega ngo mbabarire ngo nyagambanye yishe umuntu, ubandi bakiba yamara akavuga ngo mumbabarire ngo hari ukuntu ngo twari ko tuvuga ngo sinyamererwa neza, ngo none umutima wancira ubanza. Vuga ngo wishe umuntu, wararoze, warasambanye, uvuga ikintu mu izina, niko kwirega. Haleluya. Amen. Reka mbabwire akamaro kamwe ko kwirega uvuze ngo biza ni ibintu bibiri. Cyambere, uba ukojeje Satani isoni kandi uyisezereye. Icyakabiri, iyo umuntu yihanya avuze kuvuga, wisezereye kuba wishamburiye wenyine, ukavuga ngo nyagiraga iyi ngeso nyitaye hanze, nyitaye hanze iragiye. Icyakabiri, Bwana sifiwe, za mbaraga wakoresheje ngo bizazi guproteja kugira ngo usubire kwinjira muri cya cyaha kubera ko wavuze. Naho wewe uzawirega muri silence ugasubira mu cyaha muri silence. Muzamwatura mwihane, muvuge, muvuge. Hari imbaraga z'ubushobozi zizaguproteja kongera gusubira gukora cya cyaha, zizobafasha gucuka. Hari abantu batashutse ku ntege nke bagiraga, n'ubu barazifite. Ni watura ukihana ukavuga, hari imbaraga ziguproteja kongera gusubirayo. Icyakabiri, haleluya, iyo umuntu yihanye abagaragaje ko gifite Yesu Kristo muri we. Icyakabiri ngo azaye, icyakabiri yemera intege nke ze. Iyo ari umunyantege nke ntazahata ngo muzana abadimu ngo baramvuze, roho yako nitemwe. Kandi kurya baza bisaranga hano hanze, ariko umutima wabo uzi ukubwira neza icyaha cyakubase n'igihe ukimazemo n'umunsi n'iki imyaka ukimaranye urakizi. Ngo yaye ngo bambesheye
umutima wawe nama nimba utarapfuye tubize nuzoza ugira intege nke uzuzemera. Iyo umuntu yemeye intege nke ziwe ziba zishize, ariko umuntu akaguma agasirimba akaguma agasara yarakoze amarorerwa muza mwemera intege nke zanyu ba papa. Nimba ufite intege nke uzuzemera. Iyo umuntu yemeye intege nke uba ubwiye Imana ngo ndi umunyantege nke Imana mbashisha. Icya gatatu bahindura aderesi, baza bahindura aderesi. Nimba wari Kayole uzusha umoja. Iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza utunze Yesu uzuhindura aderesi, ndetse n'inshuti zawe uzugira izindi nshuti. Habe na Satani yikomposheje nimero yawe yo mu mwuka izikubura, ikabwira Satani ngo uwo muntu udushobora kumuronga ari mu kibanza cya kure. Umuhanuzi Yesaya yaravuze ngo muzabunge ku manywa abantu bose bababona. Uhindure aderesi n'imihana mushabuke hakurya. Wahinduye aderesi, nudahindura aderesi biragaragaza ko utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Haleluya, amen. Icya kane ngo baza bayoborwa n'umwuka w'Imana. Abaroma 8 no ku 14 hazahabwa ngo bayoborwa n'umwuka w'Imana bose, abo nibo bana b'Imana. Kandi ngo umutima wacu ngo uzuhamanya n'umwuka w'Imana ukavuga ngo Aba Data. Umwuka w'Imana uzuhamanya n'uwawe ukavuga ngo uri uwa Data. Abayoborwa n'umwuka w'Imana, hari abantu bari mu kuyoborwa n'umwuka wa Satani, abandi bakayoborwa n'umwuka wa kamere n'amarangamutima. Ariko kuyoborwa n'umwuka ni ikimenyetso. Nimba ukiyoborwa n'umwuka w'Imana mu buzima bwawe, ukayoborwa n'umwuka mu buzima bwawe, cyo ni ikimenyetso ko gifite umwana. Haleluya, amen. Icya gatanu bazabumva neza. Timuri mukubona ko abantu barimo kumva nabi benshi, akamavuze wagira ngo uravuga akantu kamwe akamavuga ngo bavuze bitatu, ngo niko nyabonye ngo kandi ngo birashoboka ko yaje no kubivuga kongeraho. Nukumva nabi kutagira Imana, umwuka Imana Yesu. Umuntu yafite Yesu azayumva neza, amatwi yiwe azayumva neza. Abantu bari mu kurakara kare bakavugira hejuru, bakarakazwa n'ibyo batazi, bakumvirana ntibumve. Iyo umuntu afite umwana agira amatwi azayumva neza. Habe no kurakara iyo wumvishe neza, ntuzupfa kurakazwa n'akantu gusa benaka. Ariko akantu gato ngo kera ngo nakaravuze ngo naje ndamusubiza, kera urakaye gute? Kumvana nabi. Asifiwe, haleluya. Amatwi mabi, amatwi mabi. Haleluya. Mukarutu Imana ngo yaje Sodoma irayitata neza, ngo kuko ibyaha byari zagiye bigera imbere y'Imana. Bamarayika ngo baramanuka baraza baje gusura Sodoma, ariko ngo basiga bongoreye Abrahamu, ngo bamubwiye akazi mishibajanye Sodoma. Agerageza gushimura kuko yari azi ko hariho abavandimwe biwe. Ngo bamaze kwinjira ngo basanga amakuru babwiwe ni Sodoma ngo ari ukuri. Bibiliya ivuga ngo abamarayika bari bagendera i Sodoma ngo hariho uwitwa marayika wa Bwana, uko ni Imana ubwayo mu isezerano rishya rya kera. Ni Imana ubwayo, Imana yari ihari. Ngo babanza kubarwanya barasara barasizora abamarayika. Mu mwanya muto ngo basohora abana n'umugore wa Rutu. Barababwira ngo ntimuhagarare mutararangiza kiriya kibaya ngo mugende. Mukarutu yamagira amatwi mabi. Amatwi mabi ari mu bagabo, ari mu bagore, ari mu bahungu no mu bakobwa. Amatwi mabi. Mukarutu tiyaruha byitaho agira amatwi mabi. Bibiliya ivuga ngo n'ubu yarahindukiye, abandi ngo bamakomeza. Yari yavuga ngo ntimugahindukire, ngo arahindukira, ngo yibutse umunyenga n'izahabu Sodoma, ngo aratekereza arahindukira mu bitekerezo. Ngo amare guhindukira no gukimirana na bugingo n'ubu. Bibiliya ivuga ngo yabaye ikimenyetso kigirwa impaka. Iyo umurangije mu kibaya, representa Samusa atarafa yarahageze amugeraho. Ni ikintu gihagaze, gifite amaso, gifite amaberi. Iyo umwegereye umurangiza ugira ngo ni umugore, si umugore, ni inkingi y'umunyu. Kubera impamvu imwe, amatwi mabi. Nukomeza gushinga ijosi ukagira amatwi mabi, uzoba inkingi y'umunyu. Priba tuza wihana, tuza wumva ijambo ry'Imana ngo rugihundure. Uzoba inkingi y'umunyu, uzosigara mu kibaya, nta mugabane ufite mu ijuru. Uzoguma bakubembereze, bagushekerere, baza bagushekerera gukure mu cyacumi, basira gushekerera bagutanga ikifaranga z'abavuga butumwa. Ariko ndakurahira nta mugabane ufite, tawe
tawe nushake utwo dufaranga twawe udutugurira abana agasosi bakozemo bamwe isosi. Ese ninde waririmbye ko ba Janti Bigizi? Kandi kubera amatwi mabi abantu barimo kwanga ukuri, abantu bakanga ukuri. Bigizi yaravuze ngo nzokuvuga banyanga banyange ni hahandi n'ubundi. Ese abankunda ubundi barampemba? Nta muntu uzumpemba, nta muntu uzumpemba. Data ni uzumpemba. Data wampamagaye azampemba, azampemba. Data azampemba, data azampemba. Habe nawe aza guhemba uzujya kubwiwe, ubayeho kubwiwe azaguhemba. Abantu banze ukuri muri iki gihe ba ngo jewe ntazamfasha, ngo ntazamfasha, ngo sinzi ngo ibyaza jamwe ibyo wagiyemo nibyo biza bituma wumva udafashwa. Ariko Yesu ni umwami kandi yaratsinze. Abazimu n'abadayimoni n'abakora Satani bazosha bibagirane mu isi. Ibyo ni itangazo aho bari ku isi yose barirarane. Abantu bakorera Satani bagize amatwi mabi yo kumvira Imana no guhindukira bakabindyarya n'abafarisayo batuye mu nzu y'Imana baze guhindukira banga no guhindura abandi. Ngo bamenye mishe Yesu yabasigiye muzoba inkingi z'umunyu, muzoguma ino, muzosigara itorero ry'Imana. Nta mufarisayo nta n'umusadukayo. Hazogenda abantu batunze umwana bamara kumutunga bakamenya agaciro kiwe, bakihana, bakizera, bakumva. Aya matwi muzamubwira ngo aya matwi ni amapambo ba mama, bamwe bagira manini abandi bakagira amato, ariko twese dusanga iyi mzizi. Yesu yarabitegereje abafarisayo abona badahe bahinduka, azura barazaro ntibahinduka, umwana wa Yayiro ntibahinduka, ahindura amazi kuba divaye ntibahinduka. Mwe nini mbaya niki? Kubera iki mudahinduka? Arababwira ngo muzi kugenzura ikirere kubera ubuhanga n'ubumenyi, ngo mukamenya ngo imvura izagwa cyangwa izuba rizava kubera ikirere. Aya mahimba murayazi n'ayo mayeri mwarayamenyeye, ariko kumenya agaciro ko kumenya imirimo y'umwana w'Imana ngo byarabagoye birabananira. Umuntu agatura muri korali ari umusambanyi, umuntu agatura muri kanisa ayoboye iparuwasi ari umubandi. Bandi abantu bakisha mu kiyumbe, bakiziriringa, bakihisha, bakikavaririga. Hariho shomeri y'Imana, kamera y'Imana ziraba mu mutima, uzutekereza iki, uzugenda niki. Dawudi yabwiye Imana ngo uzonzate ndyamye sinziriye ngo urebe nimba hari amahemba ngira, ngo aramanuka yasinziriye neza. Wabwira Imana ngo nigutate wewe na ziriya nzira za bicorocoro, nzira z'amagendo za bicorocoro, wowe uhagaruka ukabwira Imana ngo tata good. Abayimba buzuye umwuka bagira ngo akamavuga ngo uko abenshi muri mukubona badahaguruka ni ukubundikira intege nke zawe bakazifubika bakazikuyakuya. Nuko macho ya Bwana yaona pote, macho ya Bwana diyorya ruswa papa diyorya ruswa tizigendera no kumaranga mutima uvuka ha mugize iminsi bw'ikanisa ahari icyaha, ahari umwuka Imana zihavivura. Abaturage bose nubwo bohakana Eliya ngo yageze ahantu bose baramwanga asigara wenyine, ariko ngo yari mu bushake bw'Imana amaze ngo Imana iramanuka. Imana tuzokora muri majorite y'abanyamurenge n'abantu banze kumva Imana, n'abazungu n'abazuru b'abapagani tizobakoreramo. Imana izokiza isi, ikiza n'abakiranutsi bonasifiwe idakurikije umubare. Bibiliya ivuga ngo ijisho ry'Imana riri ku bakiranutsi, ngo ariko igisura cy'Imana kiri ku nkozi z'ibibi. Imana ya kamera yayo izi kureba nyarujisho y'Imana, ariko nyarujisho y'Imana nta muntu urayerekwa. Abantu bose beretswe ibintu byinshi, nta muntu urerekwa ijisho ry'Imana. Imana ikakureba igisura, izi kureba gutya ijisho ry'Imana, kubera ko ijisho ry'Imana twavuga se ngo rirangana gutya, si ngutu twiso twacu n'ijisho rizari kubita gutya ngo rikamenya amagufwa n'amusokorora aho bitandukaniye.
ngo ikinjira mu zumba no mu mashambure mu mutima rikaza rimenya no muri korodoro z'umutima ngo ijambo ritaraza mu kanwa uzasanga warimenya taraza ku mutima wawe ariko ndashima data ba haleluya nabwira yemewe tukasugira ubwoba cyaza yumva amabwire ngo abantu bari mugende baharabika abantu bagaharabika abantu bakamuharabika ngo kuriya muza mubona naka kubera ko yabashamburiye kubera ko yavuze ijambo bakama basara bagaharabika Imana ntiza yumva amabwire yobwirwa amabwire gute ibihari iziramza mu mutima ikawugaragura irawuzi izi n'umusi wo utazi izamaraso ahurira n'amagufwa ikamera y'Imana ihora ari uko imeze ntiza yumva amabwire kandi yaba yumvuye amabwire hari abantu bose bye muri iki gihe ariko Imana ishime ko tutazoseba mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Twose bapi. Aho. Abandi bari mu kujugume ngo barantuse cyane. Ni ukuri kw'Imana nta muntu wohara bikundi ngo amutuke ngo bimufate. Imparanga ntizifata, imparanga ntizifata. Uko niko. Niko abasaza bakera bavuze. Tiyo fata. Imparanga ntizifata. Ikinyoma baza bakubeshera ikinyoma. Ngo ukuri kukaza kugiye kwambara ikirato. Ikinyoma cageze Busia cinjiye mu Buganda kigeze muri Australia. Ikinyoma kizaciruka nka kujya kumuriro wo muci kizaciruka ariko ngo ukuri kera uzageze muri Amerika ngo ukuri kukabona gutora ikirato bukeya kigakubita isiraje kigapfundika imigozi y'ibirato kukitonda pole pole siko haraka pole pole siko haraka ndio barasema Kaende atukuke mukombozi muzokunda ukuri mu izina rya Yesu. Aho Ukuri bagasara abandi bagasara ukuri gucya kwa hagera nta kinyome ngo kuratsinda ukuri ntengumva ko byageze iriya iko gwa kwitonda gusa kwa seruka gutya nta muntu uzinyemeza ukuri kandi ukuri ni Yesu uko kuri ga ni Yesu kuragira ngo nukurena ngo nukuri kw'Imana yo mu ijuru ngo kusinya bikoze baza barahira n'abana bakarahira imfura zabo baramaze ibintu ariko kamera yo mu mutima ngo nukuri kandi uko kuri ni Yesu aza yamaza gucya yahagera abantu bakavuga ngo nukuri ayo watavuze ngo barakubesheye nimba baranakubesheye ntukazugira ingorane bamwe baravuga ngo je nyacitse intege hari uwambwiye ngo ntakibasha bari kuja mu materaniro ngo baramubesheye tugira ingorane Yesu yaravuze ngo jewe barambeshe ngo niba kubeshere ngo bakanagutuka ngo urahiriwe batandukiye ubwibye nta kamera ihaye igaragaza ko nyibye nibashaka bazoza babesha bapfundikanye ibintu byose ukuri kurahari kuzomburanira nawe kuzokuburanira. Haleluya. Yesu ni wakuri tukuke azahagera gutya abantu bose bagahindura rangaje bakavuga ngo kandi ni ukuri kw'Imana ngo nubundi twatumubona kuri kuza pole pole kubera ko kuza imbaraga zikubamwo ndakwamba kwemeza abantu bose. Hashimwe Yesu watsinze Satani. Yeah. Abantu banze kumva ukuri baza bavuga ngo wanze kumva ntiyanze kugira gute Kubona. yanze kubona kandi abantu benshi bazovuga ngo iyo tuje kubimenya kubera ko mwanze kumva ukuri ari Yesu ngo mumwakire mukizwe mumwemere ntaza kangwa n'amarangamutima tamarangamutima azayikanga ntizijuguma ntizihubuka zikora ibintu neza. Amatwi mabi. Aho. Haleluya. Haleluya. Amatwi yo kutumva ijambo ry'Imana abantu barimo kwiziba amatwi ngo batumva nubona utacumva ijambo ry'Imana uzoba wararwaye. Yesu ngo yarabwirije gutya mu isinagogi ngo amare kubwiriza gutya ngo umugore umwe arafatwa. Haleluya. Haleluya. Abugore ngo arafatwa amandiko aramufata ngo aranezerwa biriya ntizivuga amandiko aho ngaho nije uhongeyeho niko ntekereza ngo yari yafashwe yamahaguruka ngo amare guhaguruka ararira ngo aramushimira aravuga ngo hahiriwe inda yakuzaye n'amabere yakonkeje. Yesu yamavuga ngo bizone bitoya aravuga ngo hahiriwe ugira gute uwumva kandi akagira gute agakora ibyaryo apana amarira y'ingoni iyo umuntu yanezerewe azarira amarira yo kwicuza ibyaha n'intege nke yagiyemo azarira abantu b'ubu nyine bose barakamusa
babaye muci barakamye amarira kandi n'abagiye kurira bakarira amarira yo kwigisha amarira y'ingona. Apotre Gitwara yaravuze ngo ni amarira y'ingona, amarira y'ingona azarira ijisho rimwe irindi riharigira gutya kwigirisha amahimba abanyamahimba ngo naje ngo ndafashwe. Urafashwe iyo wireze, ufashwe gute utarirega? Ikiza kikubwira umuntu ko yafashwe azavuga ngo ndi umunyabyaha ndi umunyantege nke nduyu. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Haleluya. Yarafashwe Zakayo ngo afatwe gutya ngo abona ntahayamubona neza yamayurira igiti. Umuntu w'umugabo wari umutegetsi buzira isoni zabanyirabukwe n'abasebukwe arurira atitaye no ku baturage. Iyo wafashwe ntuzawita kuba mwicaranye, ntukaza wita ku bandi. Agakiza ni umuntu ku giti cye ngo yurire gutya. Yesu ngo yamamurangiza kamera mu mutima ya Yesu arikizibona henshi. Yamaneza ngo amaso y'abaturage bamugose ngo yamabona umutima wa Zakayo ushaka Yesu. Yamavuga ngo Zakayo uyu munsi agakiza karatahi wawe. Ngo yamayuruka vuba vuba ngo amushare abafarisayo n'abasadukayo ngo amatangira kuvuga ngo ese kuriya ngo agiye ngo sitwa tubabwira ko uyu mugabo agira ikibazo. Amanariza baratangiye ngo komera se ngo yatangiye unyine agize Yesu yasanzeho uko agiye kwa Zakayo gute azi Zakayo ibokera ntibazi ko yahindutse yafashe decision y'abagabo bundi. Asifiwe, haleluya. Decision y'abagabo ntaza kuba agacurama. Hari abagabo batanu bananiwe gufasha decision y'abagabo. Umugabo agira decision, nimba wemeye wemere, nimba utaremeye ntiwemeye. La 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 la. Hey! Imana tuyokwemera ibitambo. Imana tuyokwemera ibitambo. Imana tuyokangwa n'ibitambo byinshi. Imana tuyokangwa n'ukumeze. Nta bintu wowe uzahuzaho Imana. Imana izereba mu mutima wemeye. Umutima wemeye iriya hasi. Waremeye. Jiaza bishoroshoro. La 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 la. Timuri kubona. Haleluya. Mukubitira Imana amashi turarangije. Ariko Imana ni nziza. Abagabo biwacu b'abasaza uwageze ubataremera yageze yavuga ntayigeze aje no mu ikanisa. Inkono yiwe akayipanga neza izuba riva abantu bicaye ku gatorero. Akazaguma akayikorera isuku buhoro buhoro yikiye ku gatorero. Ngo twebwe ntituremera. Ariko twebwe twatekeye inkono zitabi mu ikanisa. Tukazirengana hano ku gatuti. Ububandi bwose n'ubujura n'amahimba yose twarayazamukanye. Twamara ngo twaremeye. Wemeye iki? Wemeye iki? Yesu yogera hano umunsi umwe gutya Yesu azoca hano gutya azi. Hari abantu boyoboye inzira zo gutaha mu mazu yabo bagahumirwa. Ako Yesu yemwe amategeko y'Abayuda yavugaga ngo umuntu nafatwa asambana ngo bamutera amabuye apfa. Bama bazana umugore ufite ibihamya. Bama baza bashushe ngo batimije amategeko. Yesu gushe gusa arabitegereza gusa. Yandika hasi aravuga ngo umuntu utarakora icyaha namutera ibuye. Bibiliya izivuga ngo bose bagenda urusorongo. Birashoboka ko mu mutima wawe Imana ihaye kubitango kamera yo mu mwuka. Bwana sifiwe. Ukerekerayo. Nico gituma muhamwana duha dukora umurimo w'Imana abantu barabaye urusorongo abandi bicaye abandi bahagurutse. Hariho ibintu zo mu mutima biducira urubanza. Ngo ni muhaguruke ngo abantu ngo bahaguruke ngo se mwabaye gute babaye gutuze mu mutima uzoho yaraye naho yiriwe. Muzamureka guhata imirimo yo guhatwa n'ubundi izosha. Nta kantu na gatoya kazosigara. Imirimo yo guhatwa yose izosha. Umurimo uva kundi baye umutima ngo niyo mirimo izokoka nka kujya kwizahabu ivuye mu muriro. Haleluya. Amatwi mabi niyo yatumye abantu bataramenya Imana na bugingo n'ubu. Yesu yarapfuye urashaje ngo wamenye Imana kera uzuba ari imyaka mu nzu y'Imana. Ariko turahinduka. Mureke gupoteza umwanya w'ubusa. Mureke gupoteza umwanya w'ubusa. Kandi ntimukaza mutekereza ngo hari uko mwogira ku mayeri yanyu n'amahimba ngo Imana ikabemera ntako. Keretse gusa biciye muri Kristo.
Pawulo yandikiye abaroma igice cy'umunani n'umurongo wa mbere aravuga ngo nuko noneho ngo bari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazacirwa ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ngo bwatubata bw'ibyaha n'urupfu. Imana iyo turebeye muri Yesu tuyikubona ntahubura ntizi kubona nyine, ariko Imana ngo iziturebera muri Kristo ngo Imana ikavumera mu mwana wayo. Imana izivumerezwa nuko twinjiye muri Kristo. Waranegirije amaraso ye n'agaciro ke n'urupfu rwiwe, wamushinga ijosi ngo wamenye amahimba kera utashikwa. Polisi y'ijuru hari umunsi izofata abantu gutya ibakungute ibasezerere batema mu iparuwasi irakomeye, ngo iparuwasi irakomeye, ngo jewe ufite iparuwasi ikomeye warayipfiriye wayirariye inkera hari icumu n'imisumari ufite. Iriya ni paruwasi ya Yesu, kandi muri iyo paruwasi uhawe iratana. Kamera y'Imana yobiyo izi gusa intebe nka zitatu gutya, abandi bose ari zeru. Ariko ibyo kandi twobivugaga mwidini ibyo ni ibita n'intambara. Ngo je uriya mupasiteri ngo sinyoba muri iri kanisa ngo azavuga ibintu byinshi kubera ko byamucumise gutya mu mutima. Ariko Yesu yemwe akanefu yasize Yesu ku isi, abantu benshi baragataye. Ntiyageze aseka, ntiyagiraga amaryogo, yageze yabakubita mu mbone ngo pa umuntu akamerekana agataha mu wiwe. Nako gakeneye abantu muri iki gihe. Yesu akanefu, abantu bagende boza utunefu twa Yesu, muvuga ukuri kuzagukiza. Haleluya! Yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri, kandi ngo nimukumenya kuzogira gute kuzoba batura. Ngo bama baraka ngo se hari ubwo twigeze tubimbata, twageze tubabaje abo kwa naka ngo twebwe abana ba Aburahamu umuyuda wemewe yamabwira ngo nimutamenya ukuri muri imbata. Ngo jewe ngo nkomoka kwa naka ngo ndiwo kwa uriwo kwande ibisekuruza bya Yesu uzaho byavuye ja muri Yesu, ja muri Yesu. Haleluya! Abaririmbyi baje muri Yesu, abapasiteri baje muri Yesu. Nyuma ya Yesu nta buzima, hakuna maisha. Umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yaravuze ngo Bwana asifiwe, ngo kubaho ntamufite ngo bitoye ubwoba bwinshi, kandi ngo byoshobora kwinyishaza no mu rupfu. Uko hari abantu bazi ngo bafite ubuzima, ntabwo iyo ni temporere gusa. Umwuka Imana igutije ariko warapfuye, waraboze, waranutse. Nimba warageza usenya amasezerano na Satani, haleluya, ukanywa amaraso y'impinja, ukarya amatwi y'impinja, uko warapfuye nta kundi bazohebura uzotangaza. Kandi ubuhanga bukomeye ni ugufa mu mwuka. Nta kiriyo cy'abanyabyaha kizoba, ntaca bazigaba, ntaca abitira, nta kiriyo bazogukorera uzoguwe gusa warapfuye batabizi. No mu ikanisa ryanyu Grace Tabernacle cyangwa Karuvari, reka ariyo mvuga. Karuvari ntizo gukorera ikiyo kuko urupfu wapfuye ni urupfu rw'agashinyaguro. Gupfa uhagaze uhacumbira abantu ugateka ugapagasa ni urupfu ruteye ishavu. Yesu yavuze gute umunsi agera i Betaniya amaze kuzura, yaravuze ngo ikibazo si uyu yarasinziriye, ariko ikibazo ni abapfuye bahagaze. Ahabwiraga abayudaga abafarisayo indyarya, yamaze ibwira ngo ikibazo si uyu warisinziriye. N'ubundi Bibiliya ntizivuga ko bapfuye ababishwe n'intambara n'abandi barwaye. Abafite ikibazo n'abantu bapfuye bahagaze, bahaye bapagasa barapfuye, bagabona visa bakaja hanze barapfuye. Bamwe baguye ruguru, abandi baguye kwibarabara, abandi baguye mu ndege, abandi baguye mu mahoteli, abandi baguye Kayore, abandi baguye Gasa. Murishimye uko bamwe barishimye kugira ngo barorohewe, timworoherwa pi. Haba nubwo twaragiza timwokoroherwa pi. Abari mu butware bwa Satani timwokoroherwa. Habe nubwo mikoro zose bozifunga uraremererewe, habe nubwo bavuga butungo batokugera uraremererewe.
zambi ni muzito. Ko mbega ngo ukirukanye umwana w'Imana kiroroshe, ukubanywa barishimye ngo mikoro irashize reka tuyihore. Ariko ndabatangariza ko haleluya n'ubundi habe nubwo twoceceka, nimba warataye umwana uri mu rupfu hagati, wegereye umuzuko w'abapfuye batizeye. Haleluya, Bwana asifiwe. Nyamutunzi ngo yakandagiye muri paradiso yabo ngo hakikiyengera. Querosa ahorita el fútbol. imbaraga.
n'abadakundana uvuga ngo bameze gutya muzamo batera umugongo. Duheze Imana icyubahiro turarangije. Asifiwe. Ugira imbuto y'urukundo. Umuntu yongwa ameze akavuga ngo yanga mwene se. Muzamukorana muri repetition umwanga mukabana mu nama za pastorali mudakundana. Imana ni urukundo, umuntu ugaragaraho ikintu cy'urukundo abataratumwana. Bibiliya yavuze ngo nta muntu rimwe wigeze guhishura Imana keretse umwana wayo w'ikinege wahoze mu gituza cyase ngo niwe wamuduhishuriye. Isi iramumenya. Ubu nubwo abantu bonanirwa benshi ariko hariho bake bazasigara. Muri Australia barahari, mu bihugu byose bitandukanye, muri Amerika kontina ko ari 5 mu moko atandukanye, mu ndimi n'imiryango. Muzoze ubona wananiwe. Umuntu iyo yageze muri kaminuza ko kunanirwa aza yamavuga ngo turi mu bihe bibi ngo abantu barananiwe. Ni wowe wenyine wananiwe. Abakomeza barahari. Ubwami bw'Imana buraharanirwa kandi twaraneze zavugisha imbaraga. Bene data, dukunde Imana, dukunde Yesu, duha agaciro k'icyo Yesu yakoze, tumutunge mu mitima. Hari abantu babaye abaturanyi ba Yesu ariko batamugira. Ntabwo ari ubuturanyi. Mumutunge, mumuza murarana mwiriranywe, mugendane Mombasa, mugendane hehe kumanywa na nijoro, no mu bibazo mugendane. Mutunge Yesu, mutunge Yesu. Imana dufashe kandi tuganze.